Onong yalam juga WVP yang mawan semulai ngayo sengau uang. Oh bapa tahu ku MDC na uak le kum to MLA. Ani udah ongru artat hana. Kabha bapin le kem dot hana uang. Mat isar patau hidon masih dem dot na. Indon masih. Lada isar patau indon masih. Pun kem juga ipa. Koba Alden. Uni bakit bayang haneu de nurisnyang. Ngapsa ya kaying kasam na kakamrisnyang. Ngayo i pikran ben. Ya ka parti MPP piong kadai ka parti senyang. Ba Arden pitip nem baka chat penriu kecongi ka jela kecongi ka maulai kecongi hangne kam padap senyang nala kejong kesnong nala kejong kejela ngam tipat Arden utip nem ya kane tang mama ngau barisnya ngatip bangim padap ngayo iu yalap kat kerendiang rendiok kejong ba Arden Ponlai kun oh kasang MVP hana kasam senyang baton ro kibayap ani utip kibayap kibayem pada umya ngamang kas MVP kasam senyang halar kon nongrem baka jela mikali atang katnyo persen na kajing bam do kajung ingin parla pendap na kajong kejela nata kadang iwan ra ya ka pikir mission kabangin yo berpenino ya kato nala kacong kejela hati dan kato kadigi kunsnang kibayap namar ni wala nabar jela badan utip nem batang ki kunsnang ru pernah berpenmi nala kacong kejela ngem padla kadon kejing syaba kato kadne teli ki senyang kon kiyap namar babang iwan ra na sebar kacong kejela dan nasi kiba kishet lane kiba snew kpo ok senyang ro kilong tu mangihi jitau kiba em kila panyap na kata kataung ngakwa ban keren ya kade kajing keren dan por baki ne ki preo ken sngau tho kawei na kijing perta jong kini ki jat preo ngahaban keren kam tenge akane ke janet namar bakila yang lama kelapa lat ki konsam lah ngalah keren homesning ngang bau Arden umdeng UMLA tang menta ora ajar pula pula dei UMLA na do ajar pra hadu ajar kat lai hadu ajar kat pra nang ka urem no ya ke election hot ujob yak menakane ngalah keren ngaong bahaki tei ki supposna molong ku UMLA ngam juyu i baun lai sak tengan na kam ta kata job reservation policy hangai boleh menta kadau kalong bauladon yang keseng lajong kabawai keteng ka voice of the people party kane kadai tanggajin pende jadi padba perlobe bangkit dan korup dia ka mindset jong ki konsam lah ki baloi loi jong ki padba nong song ki baloi loi jong ka chat penreo ke jongi nganong hakane ka por perlok ngia song shit kato hanrai ngania tho hok ya pi ngila tu nong na ka jing ya ke jong badan ya ke reservation policy nganong kwa ban keren benia angne lawan kalong lese ka bat penmentoi kala ya ki bom dai manyo jing mentoi la kene hanrai kom ka chat penreo ni tu nong ngalong pitang dengan ai ko luksa ngalapan cingtip lagi officer ki belasong type bat ki belang tray ngak yo ya kawai ka appointment netar jung sem kat kena spak kena poar ni tu epi ha kata ka advertisement dan shipau teli ki pos Allah nak kita di shipau teli ki pos yo kajat penriu jongi kasih cantia pra teli ki pos kiwei pat ki yo tang a hanai ha kani ke por ke bamentana to papenci Arden la pentrai kam ya kani ke roster system lada don sispa teligi pos lada don sispa teligi pos lada saupau de manyo mangi ke kasih cinta saupau de manyo ki karo nang tasan kini manyo ki tu kiwei pat ki repat khasan de manyo ki general pitip kai ka baja lada cabo paro umpas saupau pas tangar pau
Masukan pendak damangi ya ketua kumacia kisnem ki balada. Kata kada gaji kamera jo kini ya karisa mission polisi. Ngila tu nong kum kejai penreu. Kamera ini lagi kesan matla. Om ya per na ketua gaji ya kisong ship. Mangaru na song ship teng perla. Ya ketua kisnem arjan nyau. Hagaba utu nong isim mentah ke Indian Idol ngakan mau Amit Pol. Ngila kisong ship. Bagakan mau kena kau ingin jauh perlu jonga. Tang nama bakta ke pusamla jongu. Kalau jong I love you Amit Pol kia kat no. Kia kat samla no tang hadir ke tu keneski. Nama ke kumbakla kayo kalau jong I love you Amit Pol. Nak kata kadau pernah ngom dapat ong ba. Nyalam jemu di pi bangim dai bangim pi yakin ai barokah. Ngan penken mau ya pi ya kicing jaga basisha. Kenang mapin ya sloto. Bat kenang mapin ay kini kam masih. Syaki parlok samla. Ngawan bala hasyallah ngaki sem a kajar a. Kami ke parti ke besrem ya ke parti pra. Kaba pentem ya ke jingruai ijri. Ko kun uhen nyau trap. Suaba kan ski kan sap ok jiruai jongga kon nyu trak awakening from pen ngala songsiat ngala shit hem bat ngelaput iki ideologi jongki kabah keren kabah ong baga parti lani kan ika movement kadai ban pen em ya kari pada kajat penreu komu samla kan disokia ga ong ba kani kan ika parti kabangan hap ban isim mentah nak entah kacing pit kacing biang nak entah katau pak jo kajak penreu hendak perlot kan itu epis nose ban ong wat ladah tugas arajar lai galai sesnong galai kebut ngam ngecu ye imei ngam ngecu ipa pepek kacing bot jonga syau knam bet nama tak kabale kum tangas no kumba ngala pentep ya kata kacing ijri ijat penreu jonga naik kaya kebaja kaknam tang ketu kanipor kala khaliap no badwa unang seng jong karu ula dap khaliap ula de pet biang naga knam bak ula i no ya kaknam malenga pa ban kiran ya kane khandiat bangin yo jingmot khandiat kane ke janmet mi ki parti ki bayalam ki bakacet penreu jong ingi pen songset ikan mau ka pdf menai babu meres penkan mau ya wa pnc hot ni ro ya ketu ke isu kabe ade berkikam orang basnam enai pele yo i kombaga kenam kampon MDM di sisyo mentah ka pdf apa ila mau pnc makan mau nila ya ro ni songset komisong set mentah nila ang yo bapaskan sem udai ukla kawat uklor kari unong ya lamakrau hanai tangadin reu benai kicu kibreu ki ong ana uni udi krun jong kajai penreu kata kata kecing lam jongi na kata katau kamur banlam hak ane kaseng pra mentaru katne kapen bi jadi cai penreu jong kata ki samla jong kajai penreu ngayo i aki kenten ki jong ki batla su bedlot kat sabalap kat sabasya hanaki rang basnon ki pensneu ya ka society ki balang ki pensneu ya ka society kiseng halang ki pensneu ya ka society ong braden ik tam ong baket henrei imat ka ji berkhajo ki tang barden uba pen bhai ka ni ka society ki jongi ka bomton jing sisa hai ruam ka jing roi pra perlong ngai thiakan mau ong kumno ka lain ka baneng kong ka ong penek la kariti ban em ka jai ban reu dai nam dai manu apa pun kenya ketika lain ke bandekong yang keciroi pelapong ya kah? Ubardan dalade Ukraine haki meeting pai bawang ladang ai chat ya ki kon salade lani sok paru balai hitukan kali kam simet jonga ngombarden tim deso tangure madan pil ada urang ba sispa lani urang ba silak ngodong kamlang ka babha bapin tangki ya kariti kerostor kabaki men barem ki men baja jungi kila ya lam nanti kabama kalong baki pajba ka jongi
Kimnya perkat ya kata haba badan wong kum taruh kia thapti te perlok kata kadi ke mama ngayo jing tep bau kandidat MP Jongkiro u Dr. Sengkon uniru ajak sukpa ong we perlok yang aman hane wong imat badan pediang kiwe banong MP kandidat nak WPP namar bau kuat penyok perlok na ujat pa dek padai nak laj kata kesong haki tang baki kam kipau ngawan sa maulai ngasong taksi ngaya keren baki perlok ong we upa yang agum ne bakit kung perlok wana napili wan pipi rung habya keren imat kaladai kapor mahap kesan prak nam taga jingkelah ngau perlok tu ya tu yang akai ke jingkelah ka bapi kuat lani kai kita ke jingkelah ka bapi i ba uwi pipi ulaban penkela ya kata kecai perlu ne ka imlang ka salang ngejungi ujubab kum no bitep uong hana bayam mentah ba ka wi pipi kam padon ka bor komparlah ban penkela ya sampai tadi nak hoprake nak kila jokon hana ngong kata kendai kan ya jong ku wi pipi mentah kila jokot saungut lo kiong ngiem padon hakabuar kamu dawan nama ulai untuk merajar artinya sebagai election ajar mempraru kisah nomor pengisahnya hakabuar kiwan tempik yang ya pikir orang maulai kisah orang bar dan ya hakabuar ngien setrai ngien sapan kela saja beliau kata kadai tang kacing penpik yang kacong ki ya pi ang sawai perlok wang bakit pingit niya bayar isawat ki amli jong ka WPP bat yaw baden lacet tu boleh ngangit bahai kata ngangit bahai kata namar wadatang yang ngau menteri snong iba rambak snong don nero ngangit baba kita longki kam jong pai pa kadai ke jingkot jong boleh dai nam dai tengok orang ngangit oh komen po samriki yang nganti ngakeli sangat perlok nganbok sangat ke jengkeli pi bat pingai nem bayar ki arpun rungut ki MLA jong ke NPP yang buat konrad berlombiang chief minister ya buat persatuan dan song berlombiang deputy chief minister ya ke NPP bersansar biang ya kena kecelaru lecet tu boleh kita bonggong no kusnap jelang yang asipang kabang penpau boong yang menjur berkata Henry ingat sutenat bagi kisi une perlu pun yang ngahong bakit imat kada ada ikannya jompi bak mentangan pun no epi hagakat kila dang iyo yang banyak pensai tune kiparlok kibabon kinsyai menengolong kepenek ya kariti ban em kajat penreo ke NPP mentah kacit kandidat nama pi kilong kemi batrai nang kong kandai ke jing sarong ya pi kilong kemi gimana nang ni mangaru ngaso sarong kum pun samla jong kajat penreo bangan yo i ya kalong kemi bakumbang ibu rom yaki om dai bangin buram tangga ketin herai ke NPP kalau lek dagakam dah kaba mentah icit kandidat dah kilong kemi kaba muat bagi dah buram sisa om tangga ketin kena tangga tahu kaba ngakua abon om yapi ngini trai sitam kinang sa ketukat ni kenta nom tau bangin yo banjir imadam periam jongi ila job MLA Sansin Sanwat bagaimana ila job MLA Sansin Sanwat ila lorong minister badatan lobnya ki experience ko minong sa siya ba tinata ka daw ng ipi hidon kam ya kalau kini bakal mi khmat ya ka chat pen rem jungi hante po ada barba apo parlemen bagi da kwa hir bangin yoi ya ilong kini bai jungi bai lej support barba parlemen rengkat buat kadhara rengkat buat kajansem ban pengi sa partai India ya kata kacing gerpang jong kajat penriu jugi ya keren kan yang tak jong gerpang jong kajat penriu hari kau kacing gerpang ke bak kong santam ke bak kajat penriu jugi ke daun kelong
kajing Aisyah Syafi kilong kemi. Tapi kita masuk salong ya kita perlu beli baik. Nak kita tahu. Ini terhitam yang perlu kurang di mana memperin dah kabangin jet. Yai bayi keren, ya kimat kijura ki barang sateng, ya kabaka NPP apa kajing ilam jokai ke sorkan. Kalau produk, kalau leh, nak kementar kajing pet kajing biang, jong ikon, jong kecat pengreo jong i. Ilam pasti kata solution jong ke ILP ke Balatawan di Samla. Kajing penrong ya kajing kasih kadang sakut hadu mentah. Kajing penbek yo podosan ke badang don penting hadu mentah. Kita ingin mat kita ke NPP dan tendak hak ni katem ajar arbolai arbopra. Kena tak tahu perlu baik orang dia kena lupa. Ngin nom sya penbicho dalai-lai. Henry in one tangda kawi kasur ya kaban ngin penjob ya ka parti NPP. Wat nom ngecho ya kita ki kenten ki bakion ke NPP ka BJP ka dai kajo perlo. Ke NPP ka dai ke NPP ka BJP lah ka jong ka parti. Ngi isu ya trilang ha ka sarkar NDA. Kombalong ka UDP ke trilang bat ngi ka MDA. Henry ke sahi ka UDP. Kom tamangiro ngidei ka NPP ngetrilang bat ka BJP ngimdai ka BJP ngidei la ka jong ka parti ka NPP tenata ka daw perlok hak ni ka janmet habang in lek sing jasam ngin kalatia kaladam ngin akan mau bangin apo ka jingdwai ka jing pirat nak umta ka jing chet yakin nong sensyar tham tam bin bo ka jing dwai kerpan yakin nong yalam jongi yakin ledas ki jongi yai madam ampernin yai usat timur bat yang hilang barak kinong maulai bat ka jala bai ki jongi gamang kamadai lagi bangin tuai ngam ta kinong sensyar bangin yo ya kita ki sensyar ka bakot ka jing sensyar ka ba kombangi anut kombangi kuat ba inyo ekta ji secar kabar penhon yang i ki pai ba jong kari kasi ba jong ka jala me kalaya.